Evo nas u 15. danu serijala Razumijevanje Bitcoina. Današnje pitanje je gdje je moja Bitcoin transakcija prije nego što bude potvrđena? Jeste li ikada poslali Bitcoin transakciju i zapitali se gdje ona odlazi prije nego što bude potvrđena? Tu na scenu stupa mempool, čekaonica za Bitcoin transakcije. Ako ste ikada koristili kreditnu karticu, vjerojatno ste vidjeli transakcije na čekanju, plaćanja koja još nisu službeno obrađena. Bitcoin funkcionira na sličan način. Imamo dvije vrste transakcija, nepotvrđene transakcije i potvrđene transakcije. Ove koje su još nepotvrđene, one su na čekanju u mempoolu, a ove koje su obavljene, one su uspješno dodane u blockchain. Kada pošaljete Bitcoin, vaša transakcija prvo ulazi u mempool, skraćeno od memory pool, gdje čeka da je rudar potvrdi uključivanjem u blok. Mempool je poput reda za obradu Bitcoina gdje transakcije konkuriraju za potvrdu. Rudari daju prednost transakcijama na temelju naknada. Transakcije s višim naknadama obično se brže potvrđuju. Slično kao što neke financijske institucije prvo obrađuju plaćanja s višim prioritetom. Želite li vidjeti Bitcoin u akciji? mempool.space. Unesite ovo u tražilicu. Izvanredan je to resurs koji vam omogućuje vizualizaciju Bitcoin aktivnosti u stvarnom vremenu, uključujući i fluktuirajuće naknade za transakcije na temelju ponude i potražnje. Možete čak kliknuti na bilo koji blok i vidjeti svaku pojedinu transakciju od nastanka Bitcoina, uključujući i sam prvi blok Satoshija. Sada ćemo navesti neke ključne dijelove mempool.space. Kada pogledate web stranicu, primijetit ćete 7 zanimljivih točaka. Prva točka, nepotvrđene transakcije. Ovo su transakcije koje čekaju u mempoolu da ih rudar uključi u blok. Transakcije s višim naknadama obično se prve preuzimaju. Pod broj 2 imamo potvrđene transakcije. Kada rudar uspješno doda transakciju u blok, ona prelazi iz nepotvrđene u potvrđenu, čime postaje konačna i nepovratna. Pod broj 3, visina bloka. Bitcoinov blockchain raste tijekom vremena, kako se dodaju novi blokovi. Visina bloka predstavlja ukupan broj blokova koji su izrudareni od stvaranja Bitcoina. Pod broj 4, broj transakcija. Svaki blok sadrži više transakcija, a ovaj broj pokazuje koliko je transakcija uključeno u određeni blok. Pod broj 5, ukupne naknade za transakcije. Zbroj svih naknada za transakcije plaćenih u bloku. Budući da rudari daju prednost transakcijama s višim naknadama, ovaj ukupni iznos odražava koliko je plaćeno da bi transakcije bile uključene u taj određeni blok. Pod broj 6, prosječna naknada za transakciju. Na engleskom je to sats per V-byte. Ovo predstavlja prosječnu naknadu u satoshijima po bajtu podataka o transakciji uključenih u blok. Viši sats per V-byte ukazuje na veću potražnju za obradom transakcija. Pod broj 7, vrijeme do sljedećeg prilagođavanja težine. Bitcoin automatski prilagođava težinu rudarenja svakih 2016 blokova, što znači oko 2 tjedna. Prikazani postotak, na primjer 0,01% plus, pokazuje povećava li se ili smanjuje trenutna prilagodba težine u odnosu na prethodnu. No zašto je ovo važno? Razumijevanje mempoola pomaže objasniti zašto neke transakcije traju dulje od drugih, zašto naknade za transakcije variraju i kako Bitcoin održava svoju decentraliziranu i pravednu obradu transakcija. Sljedeći put kad pošaljete Bitcoin, posjetite mempool.space i pratite svoju transakciju u stvarnom vremenu. Vidjet ćete kako ulazi u mempool, natječe se za uključivanje u blok i biva potvrđena zajedno s tisućama drugih, svjedočeći radu Bitcoinove decentralizirane mreže u akciji. Sada kada razumijemo gdje Bitcoin transakcije čekaju prije potvrde, istražimo sutra različite načine na koje možete slati i primati Bitcoin.